58. zadatak, potrebno je da izračunamo površinu trougla ABC koji je dat na slici. Na ovoj slici imamo osnovu trougla koja je 10, dakle A je jednako 10 cm i dato nam je 8,4. To je u stvari visina trougla. Dakle, ako na osnovu povučemo normalu ka trećem uglu trougla, dobit ćemo visinu. I to je ono što nam je dato na slici. H jednako 8,4 cm. Potrebno je da odredimo površinu. Površina svakog trougla izračunava se po obrascu P jednako A puta H sa 2. Imamo i A i H, pa je to dalje jednako. A je 10 puta 8,4 sa 2. Možemo da skratimo 10 i 2, ali je mnogo pametnije da prvo pomnožimo 10 i 8,4, pa će biti P jednako 10 puta 8,4 je 84 sa 2. Kada decimalni broj množimo brojem 10, decimalni zarez pomeramo za jedno mesto u desno, bit će 84. Sad možemo da skratimo 84 i 2 ćemo skratiti sa 2. Ostaće u brojiocu 42, a u imeniocu će ostati 1. Dakle, P je jednako 42 cm kvadratna. Tražimo odgovor ponuđen 42 i to je odgovor pod V.